Fo'iona lau. E manu ia fo'i mea umana se whaia. Whapea o ea mio leanga. Ai pea o puto saito I lato wale le matani. E le tu fo'i tangata ngasala le whaapotopotonga o ea mio tonu. A wao sila fia. Praise the Lord. Amen. So, Lenei Salamo, telen tatou taulotoina. I believe some of you are reading the Bible, but you are memorizing it. Amen. Praise God. So, le tatou matau lenei taiao, e tele lava ia au tu fo isa langolangoina, but I choose the ending of verse 3. Le faiunga lava le faiuputolu lo faapea mai e fua mai ona fua I ona lava tau. Amen. So that's going to be our topic this morning. E fua mai ona fua I ona lava tau. Hallelujah. Mafau I foai lenei taiao. And as we were memorizing or trying to read the scripture out, e lua lava ala o lo faapea ona talanoa ele salamo mua o le ala o le tangata mi o tonu ma le tangata angasala. Praise the Lord. O le taunu unga fo'i o le tangata e ami o le pe ami o tonu. Ia ma le taunu unga o le tangata e ami o angasala pe ami o leanga. Praise the Lord. The righteous and the unrighteous ways. We get to try and get the idea that Psalms 1 is telling us this morning. Amen. Tolu lava ni vaenga ile, the first part of Psalm 1, e tolu lava ni mataupu o tango vai ai ina ia mawhai ona tatou whaasoa ia pe a o ina I fo'i tatou. Amen. Fa mai o le memo mua. O le ala e le mawhai ona ui ai le tangata manuia. O le ala e awane I ui ai o e le tangata manuia. Amen. Praise the Lord. Now, as we were reading 1, 2, and 3, we get to see that it says, the blessed man walks not in the counsel, meaning, awane e ui ai, awane e savali ai. Praise the Lord. Write that down or make a note of that. Do not walk in the ways or the counsel of the wicked. Amen. Pamai amiele tangata elea. Savali filinga e amio. Na tsawa ngale savali. Walk. Amen. We must not walk in the ways of the wicked. Amen. Praise the Lord. Ole mea lona lua famai. Do not stand in the ways of sinners. Praise the Lord. I want to tu foi famai ele tu foi o ia ile ala o ia ngasala. So the first thing we looked at ele savali le filifilinga e amio leanga. Do not walk in the ways of the wicked. Amen. And then the second part it says ele tu foi o ia ile ala o ia ngasala. Do not stand in the ways of the wicked. Amen. Or the sinners. Amen. Praise the Lord. And then the last part it says do not sit in the seats of mockers. Amen. Now note that we have walk, stand, and sit. Amen. Tusa apa pea te savali ia atonu lava e pea mai lo mafau ale savali ia kuai le ala a ona faile lo filifilinga pe ke kuai pe te no foai. Amen. And then our ta'ulo le tulo ia ke savali ma elaku e kuai. Amen. And then when it says sit in the seat or the chairs of mockers, longa winga lewa e savali le ala le sao. E koe kuai ia e koe ngofo ai loa. You become comfortable. Amen. But these are the 3 ways for mai le alanga le salamo. Awalava ne e ui ai. Me mua awane e savali. Ile ala lea awane e tu. Awaloa ne e nofo. So when we look at sitting in the seat of mockers, amen. When I was reading the Psalms and trying to reflect like how many times we quote this time before you find lotu. So many times we say it over and over, but I never got to see why sitting in the chairs of mockers is very big. Amen. Awa foi fa mai o le tangata le pito sili ona lo loto I totono le angasala. We're comfortable. Wanofo ai. Amen. Ele o se tangata la e ui ai ya koe ese. O le tangata wa matua I nofo ai lava and they are just so comfortable in the chairs of mockers or sinners or the wicked. Amen.
E whamai o ala e tolu, a lava ne iu iai le tangata. Manuia, po le tangata a mio tonu. Praise the Lord. Hallelujah. So we are going into Psalms 1, but I believe that so many times so le salamo le alanga ina ai le fa'amu ia mai o le loto ta vita le sangata e manatua Yehova pe manatua ala o le ali. Amen. But when we open up the Psalms, it actually says, do not stand, do not walk, do not sit. Amen. Do not sit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So when we look further into it, il tato topic for ile neita ya fa mai fua mai ona fua I ona lava tau e fa mama faina ai le tangata e ola ile a mio tonu, a righteous man's way. Amen. Fa mai fua mai ona fua I ona lava tau. Hallelujah. E fa tusa oia ile la awe so tafa tafani o vai tafi. This is one idea you can think of. I say la awe e ola I tafa le vai tafi. E matua I malosi lava. Amen. I mean, it is a fruitful plant, whatever plant that you see next to a river. Ai fa tusa ai le tangata ya mio tonu. Po le tangata alo ese ona vai mai le leanga. Amen. E fa tusa ai ta ua ile taimita te ola ai e tate loa le tula fono le atua e tate manatua le upu le atua. Hallelujah. Pa mai fa tusa ta ua ile la aulia. Ai ala le tangata lea e fa peo le tangata ngasala. What does it say about the sinner's way? In verse 4 it says, ele fa peo e a mio leanga. Amen. E peo au putu o saito I la to wale lea I le matangi. See, if so ina lava ala o le tangata ngasala ona o le le mauton. Amen. Because they are still lost. They are still lost in this world. They are still choosing ways of this world. Ai fa mai le fa autu ina ai fua mai lava fua I ona lava tau le tangata lea e a mio ton. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O ala ni fua o le a mio tonu o lo fa pea ona tato wa aia. O le alofa. Amen. That's one. What's another one? Fa'amaoni. Amen. There's a point that Psalms 1 is saying to us from my e mafau le tangata mio tonu idea. Tulafono. That is the word of God, meaning it reflects everything in the word of God, like low character. Amen. I mean, you cannot be somebody that's grounded in the word of God. Hallelujah. But this is one idea to look at because the Psalms is saying, if you think about us right now, like how many times did you dwell on a verse or a promise or even Psalms? Memorize over and over. You know, you sleep on it, you stand on the word of God. Amen. They live by the word. Praise the Lord. Praise God. Praise God. And even to our viewers this morning, you know, our topic this morning in the English, I try to translate it. It says yielding fruit in its seasons. Amen. It's a mafau wa yala o fa peona e yai le meolo e savali ai le meolo e tu wai, because the only reason why you stop at something because your attention is captured. Amen. E mafai lava ona e savali atu yolo fai mai ia mui muinga. Let's say that, for example, people are complaining or backstabbing somebody. You can choose to just walk past them, but the only reason why you stop Ole mea wa lai ona e latu e tu ai. Pe wa lakwa ya lau whaalongo, ya langolango kuloma oi. Amen.
But it says this morning, I want to do, amen? Do not stand in the ways of the wicked, amen? So think about your ways, the way you're walking. Think about where you're standing. Hallelujah. Amen. Where you are sitting, just make sure you are surrounding yourself with people that don't mock. Amen. If you think about it, they mock people just by the way they walk. You know? But in our mind, we think it's funny. But it's not. It's so deep in sin because God doesn't allow you to what? To mock. Or even mocking somebody that's poor. Amen? Like just saying something that you think at the moment is funny. The Bible says, amen? So sometimes we can be guilty because we get to sit in this chair and not realize that we are so deep in mocking, another person. Amen. Hallelujah. Now the thing with having a relationship with God, and I was going to talk about the righteous way, but I felt that it's more catchy when we say, so that you can go home and think about the fruit that you are about to bear and the character that you carry. Hallelujah. That is verse 6. Amen. So knowing that God sees everything that we are doing, us, the righteous. Yeah, and knowing that if meaning I'm not saying that we are perfect, but I'm saying amen. Praise the Lord. It is a message. I believe the Psalms also salamo whatever on my tower. And a lot of times we quote this. I ask my kids, what is your understanding of the Psalms? That's it. A blessed man or a blessing that a righteous person will get. Amen? Amen. But yielding of fruits and due season, with what kind of fruit you want to bear. Amen? Because there is a season for every time. So amen? In due time, it's all for my lover. Amen? Praise the Lord. Amen? Mocking, you have no good fruit out of it. Amen? You mean at the end, at the end of your life, amen? Amen? Like there's no good reason for you to do mocking, but I tell you, it is a thing that we come in this world with. Amen? At work, at school, even at home. Amen? But try and amen? I feel like everybody's feeling guilty this morning. Hallelujah. Because this is one thing I notice about Samoans. They're like comedian. Amen? They are very funny people. So when we joke, that's all right. And it's different when you are mocking. Sometimes we get to mock go Samoa because of our ways of living and our culture and all that. But mock
ala tangata la ea mio tonu o se tangata la tawafai, then question yourself. Amen? Praise the Lord. Something to think about. Amen. Praise the Lord. So at the end, when we close up the Psalms, it talks about, like I said, it talks about God knowing everything that you are doing. For my ole sala, it separates God from us. Amen. So when we are sinning or living in sin, ele mafaya le atua ona fa lata mai le tangata o lo faya pea le amio le anga. Amen. Tangata o lo ele fia fa alongo le upo le atua. Amen. Because I believe that in this life we are so exposed to the Word of God. E ala tangata fa alongo ai le avai or they mock. Amen. The Word of God. So it says that in my mouth they will separate le atua ma oe le tangata sala. O se mea tātou te toe mawhau whāwai o tātou wala. Amen? Just recheck how we are. Amen? Tell the person next to you, check yourself. Check yourself. Check yourself. Hallelujah. Check. I mean, I have to check myself too. As I was going through the Psalms, the neighbor yaso, I thought to myself, o le kele o kai me e laua ina ele nei salamo pe tātou te. But we don't really open and look at the inside heart of what the scripture or the Psalms is really telling us. Amen. Be careful on where you are walking and where you are standing and where you are sitting. Amen. Hallelujah. Amen. But then it talks about how God is with us and how much blessings we get if we just keep going in His righteous ways. Amen? Yeah, something like that. Amen? So meaning, no, we have our moments in life. But think of the fruits from meaning there's going to be a season where you bear fruit. So you got to think of what it is that you are doing right now. Amen. You got to think of the ways that you are walking right now. Amen. Everybody say it together. Thank you. Okay. Hallelujah. I believe our mataupo this morning is coming to a close. Ai tuatu leva noa pe ese se pia fasoa pe to sala atili. Ia le tato fasoa le nei taiao e mawalo wa noa. Praise the Lord. Yeah, I believe nobody is gonna. Oh, okay. Yeah. So to level no el tinale ya esetsa. Can I use them? Yeah. Amen. Amen. Come on. Amen. Praise the Lord. Ai. Awe ke pala ai fo fa pe o ke fo. Amen. Ai. E o le fa na o le tu ai fa pe na. Ah. E fa malulu atu fo ia fa ftai fo 11 no o mau. Ia e le sunga le fenga inga mal fa tua fa pe fo ia. E ona o leo na sa no le ta e sa ninga nei tai au. E se fia fai sang kala. Ia o le me fai e kala. O le tua. Ah. Ia ele o ala sa tala no tele
I se mea mamao ua whaatumuina le loto I le fia ona o le nei tae au whaafitai mo la manoa vi ia le atua le kevenga ukala o le meo le saulo I le mea nā le ino saulunga I a o loka kama ingoa o e seta ia o le wanga maliu e seta lai tuspa ia o e seta lai nei au kilani ia o le nei tae au o te fia tala I le upo le atua pe alu le aso ngeo kakangoa le upo le atua e le ai se isi e tau fia tātou. Because that's why we are here on earth, to talk about God. Because o esi na fia le finangalo le atua la iei taimi nei. Na o oe a. O le finangalo le atua la iei taimi nei. O oe. So le ala me le atua o tātou manatu I le atua 24/7 pe on sau noa taita. Me la le fa ila utala ku loa ne I o ai pe alwa le aso ne tātou tano le upo le atua. We are so glad to talk about the Word of God, and that is God. Because John 1:1, it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. See, that's why, if you feel I loto, e tala no le upo le atua, awa a e tau tala ma e mafau pe ona sau no tai nei tai au. E te mafau le upo le atua, o like mafau I le atua. Peia o le mafau o le atua, la e mafau ma yata ua. Why? Because there is a season, le sau no e tai. Ea, e fua mai ai. Amen. A e fua mai lai le fua mai le atua, e vi I ai le atua. A o le mea na lai fina ngalo I le atua, I o tātou fua mai, ini fua mai yata ia. Na la na ufia tala. Ona I le vao le sau noanga tai. La e sau noa ai I le savali, I le tū, I le nofo. Fai mai lo le autua le aso nei, e fua mai ona fua ona lava tau. Ai le onga totonu le vaenga le na. La iei le upu mahali e ana iei na. Fai mai e tū I tafatafa o le streams of water. O le la au le tala noa ai le tai nei tai au. O fea la e tū ai. La e tū I tafatafa o vai e tafe. Vai e tafe. Pei o inala lena au mai e la umafau. Fa mai la umafau. Oka esleman na yol mol meo la au e tū I tafatafa o le vai e tafe le mu. Ea e fua. E fua. So se la au e tū I tafatafa o le vai tafe. Tato te va ai e fua. Ai fua mai I ona lava tau. Afa pea o le si meo ke fia pai ai. E fua mai ia I ona fua. E le fa pe ku ele moli e la ku vale se asa ku wa fua mai apu. Le ai, why? Because e la lava ia le vala au ina o le moli e fua mai o le moli. Pe na foi la ta ua. Afa pe o ta ua la au na totoa le atua I tafatafa le vailea. You know what I mean? Yeah. The water, the streams of water, it says here, is the Word of God. Amen. It's the Word of God. But John 1:1, the Word of God was in the beginning. E tataula ona toto aita ua o la au na fai le atua I tafatafa o lea. Tafatafa o le water. O lea, tafatafa o I. Lona winga le fai mai ke kui kafkafa I. Ai au mai I e kui I. Amen. Au mai la upo le atua e tafe I totonu o loto. Na e fua mai lola ia lea. E ke savali, e ke ilore me ke savali ai. E te tu, e te ilore me te tu ai. E te nofo foi. E te ilore me te nofo ai. Why? Because you are koko in the Word of God. O la e toto ina oe le la awa le atua. I le upo le atua. E pera, sawa e kamai kala. Because we are looking at the season. We are looking forward for that season, which is the season of God. E tau tala mai le upo le atua. Ole tai me sa waile atua ia te oe. O e lole.
O e lole vai le nga kafe e kele fia so ia. O e lole vai le nga kafe ngai manu rewa nga fiu fai fe awe fa kafe aku ala e kamia o e le sipiko. Le vai le na tafe atu ala e fai mai ia o ai e se o fo la sako e la ku fai fe au. Aya, ai o le vaso ako e se le vai le kafe ai. La kafe o kafa, like a cafe ai ma nofo ai ma tutu ai. No, excuse me, I'm just saying because my heart is jumping with joy because I can feel the love of God in here. We are all together. We are looking forward for the season. Yes, hallelujah. But there is a season. Every day when you look at the word of God, because of the word of God, before you exit the house. I get it. Amen. That's right. Because my mission is 24/7. So it's centering him because we're doing that. 5 Lebanon. You know, see you at 7. My 5 Lebanon. Yeah, see you at 7. Ole wing all out tala. Ole mira. So stina ke ofo ayestina ie. La okele me kan ngoi kufa pen media. Okele. Kere o kan ka fe me ke maka ngayo o mele o le okele pat. God said le okele o excuse me. Ole wing all out tala ta fa awa. So stina ya lu fa fo le fa aka ekele ya lo fa ya te oi. Because you never know la le leilo ulu. La ele o mau le leilo ka karinga le fa sanga fa pea. La ele o le leilo valinga o la mutu vai hangi al malu le tua. That's why ya lainga of kako etilo le fa ata. La ngai ka uma le fa aka le mea na fa le ton. O la mea la fa o lo usi ka in fa aka af mal fa aka vai le somo ngai lo maka. Ngai ko ele ko eu ese. Aya. Eke usi ka in fa ata. Le nga ele usi ta in fa ata. You will give yourself ashamed in front of other people. Amen. The question is, when you read the word of God, it seems like a mirror to you. Who am I in this scripture? O ya ule scripture leo. O ya ule salamo mua. E o kaku e le ala. O ya bio le anga. O ka sabali e mela ye le al mokas. Then from there, you look at yourself. That's right. If the Bible says do not. O ka uma mai kene fia fia o ha po fia kala ngo e sero fia ngo sa ya o ko pe ole winga le o tala ole upo le atua ole fa ata lea ile tangata fa le nganga e nate ilo moni ale atua la e ska kala fa mai a wete tu le hala we a wete savani le hala le ai fa mai ele ilo mai Bureta ya gide ele ilo mai Sara ya le kam ile sfalaile I sound like a violent, but the word of God, we need to have the word of God in our lives. Because it was in the beginning, it was with God, and it is God. The word of God. In our hearts, and then we grow in the word of God. Make sure there will be a season. Hey, there will be a season. Yaile tau. Sawele tua. Faki yaku fua yanga ngakokoi ngaio. La awia na tafe ma ele upole tua. Ele taime sawele tua. Koleki yaku fua le anga.
A saula le atua le ai maso fua o iai. Ma se fua fa le atua o yate au. Ili ave au le akua. Amen. Pe o la o le atua lalo. Awa ko angai maka le mira le aso oile. Ai le ko angai mata le mira fa le nganga. O le mira le ai mata uma iai tangata la tau te iloa, tali tonu i le atua. Amen. Ia Paulo sa ua uia atua lalo. Ai fa mangalo mai ia po le asa uku foi wasa se. Ia e le nganga ia ole. Fa na ole atua fa pena. Ai in the name of Jesus. I love you. Amen. Ya, sumaya sunga joina le tinu. Ya. Lo toi 5 minuto le toi. Ya. Ya la 5 oi. 10 wa. Ya, oke. Na falot. Ya, viene tua. Ya, besok pasti viene tua. Ya. Oleh tua sau in different angles. Ele kasi se angle e fio mele tua. Ya, atonu nawa po mai aku ya le vai nga mama fo cha ma fsanga le cha o ya t-shirt lan vele la tua. Afa pela te falo mo tu te mo le mai suka. Awange e kaun ke kamale la ba. Say go ni the water please. Ya. Vai foi le foi puieto. O lo venga la chala foi le. Ma we fia ma passa e foi le fai nei me so uma. Ia ele o se poto se si fai nei me uma. O le tatalo ma le anpong. Ia ma fala ngolango le ngango o le tu. E ma tatalo le tu we need you se kind of glory. Ia wale fai no fai tau uma nei. O le mata ho fia o vesi e tolu ia te ulava. O le tau tala i tangata e to tasi. Le fa mai amu ia le tangata. E leo kaukala mo le kale sia uma. O le pin point mai a tangata e to tasi. A papela o ele tau tala i. Mai vava ai le mele fa mai le vesu. Fa mai amu ia le tangata. E tolu ia place le ka mai. Le vesu mua. O le savani. O le tu. Ma le nofo. O le tatou lifestyle o le savali o tu o nofo. Tatou uma, ale fa mai amu ia le tangata. Ele savali i le filifilinga. Vai foi o filifilinga ai. O filifilinga a meo le anga o lo winga. O le foi upu le, o le foi le fa manatu mai ia o ma o mai tatou uma. O le tangata meo le anga. He's already there. Le way le way tangata leanga. O le savali tangata leanga. O le tu tangata leanga. O le wono fo tangata leanga I me. Ale ala le fai mai amu ia le tangata. Amu ia oi. Se singa lo lima pa fai oi le tau tala foi pule. Ia mo atu ya. Ia amele sa pati ele tua. You are the one. Oi. E tauna no foi le ke usiano. E te tauna no foi tanga ta fa tua. E te tauna no foi tanga ta wa. Wai e talia Yesu. Fa fa ta tu talia Yesu ma fa tua. Ai ka ko sava vali ile wala le mo ta tu no foi mo ta tu tua. O le fa amia ma tanga ta e to ta si va va le foi pelua. O le fa ka kala mai fa le tanga ta e to tas. Pa mai foi pelua. Pa mai o ia foi fa pei o le la au la ka kwala tanga to tas o ia foi o e foi e fa pei o le la au o fele ile la au le o le tu i tafa o le vai so se la au e tu i tafa o le vai e ke vai o le lau o le lau si o la ola asia le anga o nga alai la lo vai so e ka kaula o nga fa pega foi o ma
E te tau ona tātou, to tō tātou I whea. I te awhatafa o le vai o le ako o le upo o le atua. So e kakau kokoro so I fua malo ula. I whea. I le upo o le atua. Langa le mawhainga koko se tangata I kawhakafa o se vai se I turou. O le tala whaata oto. Pāke kilo e tala I o le au mai tala I e whakuskusa ai. O e le te sa whai mai. Ia marakaka le kaukala. Ia vaifo ia o ia vaifo I malo ia. Ia malo po fele le koko ai. Mai sa pati vi ele tua ka fai le koko lo so fu malo ola I le ko le tua. Vi ele tua. O fimi hu ke basta. Kon Fa mai fa poto. O ia fo ia fa ape. O fai poto wa. O fai poto le o so e ki ele lu fa mai. Ae nau o ia I le tūra whono ai ova. Ae nau o ai. O ia, la kau kala a single person. Ae nau o ia. Ele plural ia foi pui e tonu. La kau kala tangata e kua kasi, singular person. Ia ka peo, o le fsiri, o lana mea ke ngau ie. O e nau le tūra whono ai ova pere. Ia e kali ai oi. Leo o ava ko fapea. Ona o le family amatanga amu ia le tangata. It's an unknown person. A fapea le te sa fai mai I tai au ne o oi. Ma le sa pati hevi ele tu. Mai sa pati hevi ele tu. Amu ia le tangata ele savali. Ele ngofo ele ku. Pa mai fai poe lua. Ai nau o ie le tūla whono ai ova. Lala kai. O le au mai po. Ai le whapea TikTok le au koe TikTok po. Koe Facebook. Fikus fulua I kula pe lusu whai kula o Facebook. Ai o le tangata le wha amu ia mai. O le tangata ngakea ngau le upo le tua. Ile au toa manipo. Ko fa vere fa muri. E pei, e fa a pei ole la. Ia, mas apa te vira tu? Praise the Lord. So popo via le tuli sai au. Mili. Favela. Patia. Lua pati. Hey. Praise the Lord. Hallelujah. O tapo inga sa loto. Ngai alu fa atan ni taya. Fai lau panga, ngai alu fa atan ni taya. Fai mai la ya lau panga. Ia, toi fai la ya lau panga. Awanga fea la ngai alu il fa ata faleanga. Ya le taimi ngai ngata ilo alu il fa ata faleanga. Ja, aber spat wie alle tua. Fa pel tatou wa onga sa, se uma stylia fia onga. Fia onga, fia onga e tangal fsili. Mai tangal fsili ngai mea onga sa. Awane I ai ta lafu le tangata fainga luenga. E te alu e te le malamalama. Le ai. Amen. Ia e peia ona tātou taltal no. E se uma ia formata whaiaonga. Peila o tātou whaiaonga. E always ai mai lewa noa mo tātou.
Pe sei se fia whaupopo, sei se fia whaasoa, sei se fia maisona langona I tātou mata upu. Ia o lo tātou tala noa, tātou tala ina, aia. Amen. Ia o le mea foi la lea, leo te wha malosi atu al tātou a inga, le teimi tātou te a ngai mai whale o lea tua. Embrace the time. Embrace God's word. So se taimi tātou te o mai le whale o lea tua, whātāua taimi. Whātāua lea, le upu ale atua. Hallelujah. So, malo le. So I fua manuia le tātou ainga le tai au, whatalo whātu fo I ta mamtina matua, whatalo whātu I le paia le tātou mawhtanga, me se fo I se wasia le tātou mawhtanga le tai au. Ia, whatalo whātu le suafa, o lo wali o Yesu. Ia, wo au le nei ai, ma tātou au le nei mai, ia le tai au. Amen. Pai fia I le tua I lana upu. Mai o le manuia o le tangata mi o tonu, ma le malaia o le tangata mi o le tangata mi o le anga, aia. Ia, alu ma ave se mea o ngā ne yaso, ina ia whai ona sosoani ia te oe, I lau sāwalinga, ia malau fōlaunga ina ia auani o tātou ma mao ese male vai. Aleluia. Pelo tua oi. O le ale tau nai te fōlau e nei vai tau. What season are you in? O e whanua noa. Po e mawhanawhana. Po e ewa lau whau malu. But as we heard the word of God today, each season bear fruits. E fua mai ona fua I ona lava tau. Ia, pai per whatai tainga le ngā watu fo e nisio au au ngā aia. Amen. Ai fia la e toto lo tangata I tafa o le vai. Fai mai le apostolo Ioani. Mai totonu ia te outou. E puna mai eilea. Le vaiola, ameni. Amen. E te tautala e manuia. E te savali e manuia. O le me tango ai o lima e manuia. O lau pupula e le tulia aise anganga. Amen. E te le tau whaaleanga I lo uso. E te le tu ua I lalo reisi a inga. Amen. E te tautala positiva I te mi uma aia. Pe ao le teime to tō inga ai lau tangata I tafa o vai tafe le mu. Amen. So even us kids, ele na o tangata matua o matoua le au whainga luenga. Maua lewa no, le ase me o sosani e toile ngangai o le atua I ate oi. Come and share. Like I said, ese umafo meta. Whaiaonga aia, les whaiaonga, ko I South City. Amen. Le foi ngiava ngoi kuua. Amen. And it's not bad. Like I said, it's umafo meta whaiaonga. Ia muia tātou le mo lewa noa. Hallelujah. A muia tangata le an tātou whaasoa ia. Elea, Savali, ele nofo, aia. Praise the Lord. Why are you okay? O fia oe? Hallelujah. Fai tātou mala au e toto I tafa o vai tafe. Le mu o le fai upule tolu le sa fa mawhaina e le fai aonga le nei au. O ia fo'i e whaapei o le la au a toto I tafa o vai tafe. Mai lola iea, le ilunga I. E fua mai ona fua I ona lava. E le to ulu fo'i ona.
Ae manuia fo'i mea uma nate. Wow. Si, le manuia o le tangata amio tonu. Le manuia o le tangata i toto i taftafa o le vai. Po o le upu a le atua. E fua mai. Iona lava fua. Amen. Hallelujah. Awe spopo ni ele tua. E fua mai le alofa. E fua mai le onusai. Hallelujah. Fua mai le oli oli. You name it. You have your own list. Praise the Lord. E leto ulu fo'i ona lau. O kasi mata utia o le upu le atua. Pea whale anganga o tātou mawhau ni tai au. E manu ia fo'i mea uma nate whaia. And the word of God, it's already spoken. Wa umona whetalaia mai le upu o le atua. O oe o tangata manuia. O tātou o tangata manuia. E au ina sao le ala tātou te sava vali ai. Sao le mea o te tū ai. Sao le nofo o te nofo ai. E fua mai ona fua i ona lava. E le tō ulufo i ona. Ae manuia mea uma nate. Whaia. Amen. A whapea la le whai maile tātou mta upu lea mua salamu. O le manuia o le wā miotonu. Nungo winga e foi le taui o le wa mio. Leanga. Wale fai mai o le manuia o le wa mio tonu male malaia. O le wa mio. A mio leanga. Ia, o fai koe whanga i lalo na e sau waile. E maari foi a tatou wo, i tatou wha umalon ni tae au. E le wha pea o e a mio leanga. Ai pei o puti o saito i la tou a le lea ile matangi. O le mea lea i lea. E le tutu wai o e a mio. Leanga i le faa masi. Ai a wawa sila fia. E iova le ala o e a mio. Ai fano lava le ala o e a mio. Leanga. Hallelujah. Manuia o e lupo le tuan ni tai au. Amen. Ia ono le ua umal tatou taimi. Ia e mo le atuai whamalo. Tatou whaiaonga. Me se foi au au na le atua. Ia tatou mafuta foi ni tai au. Ia ua whai wina tatou paonga sa. Ia ile nei tai au. Alole. So i fua manuia le tatou ainga. Amen. Ia ta pena lo loto le tatou sauninga le nei aso. Tatou tapua inga. Ia ole a tatou sauni tapua i le tua. Ia wana oe ama le li. Pe ono whaasoa ma tufa ia toe tele o taimi. Aua e te waai tangata, e tā kua i lava oe, ma lou loto, ma lou anganga, ma le whamaoni, tu nātu le li i lau tapua inga. Amen. Ia nei tai au, ia o le atu nātu le tātou taitai, ia wale tātou sauninga le nei tai au. Just one of them.